Ubu ngubu abafana ba APR barashushe bari mu byishimo, bari kuvuga ati uyu munsi APR uyu munsi irabikora, aho uyu munsi irakira ikipe ya Bugesera kabisa, aho ibintu bimeze neza nuko kandi kabisa ibintu biraba ari umuriro, ibintu biraba arimo faya. Aka kanya urabona ko abana bamaze kugera muri stade, aka kanya isa saa sita. Urabona ko bamaze kugeramo bategereje match yuko itangira aka kanya kabisa. Urabona yuko abafana bari kuvuga ati uyu munsi APR irabikora kabisa gatanu ku kandi urabona uko abafana bafite icyizere yuko bari butsinde, kandi urabona yuko abafana ba APR bari kuvuga ati APR uyu munsi iratsinda kabisa. Muri komenti nikoje live abantu baravuga ati uyu munsi APR iratsinda ibitego bine kabisa. Reka bihanga amaso turebe ukuntu match iraza kugenda. Ni mu kanya isa 9 niho match iraza kubi itangiye. Amakuru ari nuko aka kanya abakinyi bamaje kugeramo, n'abakinyi baramanza mu kibuga bamaje kubatondeka ku rutonde kabisa. Igisigaje no kugira ngo isaha yituremo ubundi match ihita itangira, ibintu bigende ruzungu gatanu ku kandi. Nyaboneka nugende udakoze icyo bita subscribe ndetse like, ni ingenzi kugira ngo ibintu bigende neza gatanu ku kandi. Gwagwa ni fresh, nkomeza mbabwira ati ibintu ni mofaya, ndetse nawe utari wakora subscribe ukora subscribe ibintu bigende neza. Ukeneye kwamamaza ni nimero 0 35 95 kandi ubundi ko bikagenda neza gatanu ku kandi. Gushimira uwo wakoze subscribe ndetse nawe utari wayikora ubundi ibintu bikagenda neza gatanu ku kandi. Kwagwana tuhure mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse tugiye kureba match ikipe iratindariye kabisa, turi ukuntu ibintu bihagaze kabisa. Ndabakunda icogere mu nkubi kibasumba Karimagezi Gwagwana.